Ko e pongi ni nei ne hoko atuai e komisina tokolunga fo hani silani ki niwe ko Mark Blumsky ke tuku atuai hana tau whakatokanga muinga hua ha koe ko tofanga fo ne kua moa. Kwa lewe whakatali ke moa i tatangata fo ke hukuia e komisina tuai o Brian Smythe ni tuku whenongai he matauru he tau nei. Kwa kisia foki whala to tangata ne kua whakawhanu mai he whakatofonu ni silani ke ngā hua whakaku ke he tuanga nei tō mai kia e halotola whakatofonu ke whiwhilia i tatangata pawaki mai kotofanga nei. Ko Mark Blumsky nā kai fōua ia ke motu ko ia ne whiwhilia he ikipule ko Murray McCully ke langhatai atu ai ke tau whakatokanga i loto he tohi hoko taki a Trevor Hall. Ko whai mga hafoka ia ke hana moui ne takitaki a ia maanga ko Wellingtoni mai he tau hivung malema ke uafe mai taha mai koe tau uafe lima foki ni kua tua ia koe taha e tau eke pole he matakau national. Koe taha tangata foki ne kua mai ke whinatu ke tuku atuai hana tau whakaroanga hua ko Miss Nelima Noble ko ia koe UN Resident Coordinator pia foki mai UNDP Resident Representative ni kua ngahuai ke he motuna ko Samoa.